dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa waan an qabadhee isinii dhiyaadhuuf jedhe tokko jira. Appilikeeshinii baay'ee nama ajaa'ibsiisu tokkotu jira. Appilikeeshiniin kun footoo nama jalaa bade, meseejii nama jalaa bade, viidiyoo faarfannaa nama jalaa badeedha kan inni namaa deebisu. Kanan isinitti argisiise jedhee yaada tan jira. Guyyaa 3 ወይ guyyaa 4 gidduuttan isinitti argisiisuu yaala jedheen jira። አድማጮቼና ተመልካቾቼ ላሳያችሁ የፈለኩት በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን አለ። እሱ አፕሊኬሽን ደግሞ ፎቶ ሲጠፋ ፋይሎች ሲደለትብንና የተለያዩ ነገር ሙዚቃዎች የማይሰሩ ከሆነ መልሰን የምናገኝበት መንገድ ነውና ይሄ ቪዲዮ 3 ቀን 4 ቀን ውስጥ እለቃለሁ እንዴት እንደምንጠቀምና እንዴት ደግሞ መጠቀም እንደሚችል ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ እስከዛ ድረስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጓደኞቻችሁ ጋር እንዲደርስ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከናማ ኢላልተኒ ጋፈተሙርተን ነሞታ ብራፊስ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ጎዳ ማሊብሬ የሮኒ ሲምብራ ዱፉ አከን ሪዮታ keessaniif dhaquuf jechuudha. Galatooma video kana daraa keessaniif isin jedha. Like, share, subscribe kana gootan isin gaafadha. Thank you.